ngihamba naye sadlala so-2 kwa-right. Ebusuku usho ukuthi kudlala i-hip hop, ama-artist e-hip hop. If i-artist liphuma kufana noma iyiphi njalo yabo. So ngaleso sikhathi kwaphuma khona ama-artist ayiperforma nje lapha ngaphezu aqeda i-performa asuka yabo. Ngothi nasisimile agcine kwe-stage yabo. Samile kanjalo usibha angidonsa asibeke kwi-deck athi ngikhiphe USB ngidlala ingoma. Akekho njalo uthe adlale yabo. Kulandelwa la ngathini i-procedure indlela ongenwa ngayo safaka igqomo. Mesifaka igqomo i-crowd i-hype yabo because nakhona angifuni ukuthi ipiano lakhona but mostly ama-artist amapiano aseGoli. So ngiyakholelwa ukuthi mhlampe bangayenza mhlampe into ya like ubusuku bonke ukuthi ipiano because namapiano akhona phethu asho ngenye indlela ongabona ukuthi kungaze kuse la dance yabo. Yabona yilawa asoulful kuphela khona nje nalawa show kuyakhuluma ngama-artist laba wenzayo. So nje futhi igqomo mfethu ngithi mfethu noma nje indlela engakhuliswa ngayo ekhaya so yonke into inobuhle nobubi bayo yabo. So akukho ukuthi into ukuthi ngeke ngiyenze because inobubi as much as inobubi but inobuhle babo because mina akekho umzali ongakuvumela ukuthi ujole. Mina angisayingane so futhi ngingathanda ukuthi ukujola kokuganga nje mfethu yabo uthanda ukwenza izinto yabo egangeni. So ngayenza leyo nto but mina yangisebenzela because ngisho ukuthi yona yangibringa like music lyrical ekubhaleni. Starting. Snippets. Sanibonani, it's your boy Kevin Lwande and I'm back with another Shandisi. I'm with Sneda Ghosti, Lwande, Asanda de Mapoloba, Ngebo on the camera, and this is the Flu Podcast, baby. Yeah, we're back, we're fair too. Nyambe mess? But it's fine. Today, we're fair too. I have a special guest, we're fair too. Second time here, we're fair too, but namhlanje uhamba yedwa mfethu. Let's give it up for Makaiva bafethu. Kancane bafethu. Amakreni. Angikreni bafona. Showcase. Makaiva. Showcase. Khala phela. Sure, bafethu kreni. Angikreni kakhulu na bafona. Bafethu fine. Bafethu. Thina nje bafethu esizakubambezela ngasesikelo singangenanga. Into zakhona bafethu. Say content ophela nakhona very content. I-content yonke into bafethu. Span bafethu. Kreni kodwa na basemoyeni. Right kakhulu mfethu. Kakhulu ngijabule ukubuya nje la ekhaya because akusona isikhathi sami sokuqala ukufika la ngithi. Showcase. Sure. Yeah, but ngiyakhumbula the last episode ngendlela mfethu energy ayikhona eyiningi kakhulu bafa eyiningi kakhulu. Uthini Amari ndaba yakhe? Besinongakhuluma ensukwini but sesakhuluma namhlanje bekumuntu ozoqhama ngolesini. Bekumuntu ozoqhama ngolesini. Ayikho inkinga sombona ngolesini nathi bese. Yeah, but let's get straight to it. Bese singakwazi ukuthi introduce bese uthi ubani bese usuka Makaiva. Sure. Igama labantu abadala Makaiva bese. Lutho futhi igama usibonelo wakamkhize ngiqhamuka kaMashu. Umkhize isibongo sama iscurrent sakababa ukhuzwayo ngiqhamuka kaMashu kaSi. Futhi igama uMakaiva ngisho ukuthi igama engazipha lona if ukhumbula ekhuleni kwethu anganomsa ikhumbula le show uMakaiva le yayidlala ku-SABC3 ngalezo zikhathi lomjido ehlezi namaqhinga. So nje futhi egroupini abantu sasikhula nabo ngisho ukuthi ngangiyileyo nhlobo yomjido like umuntu onokuqhamuka nama-creative ideas if kunenkinga nginakho ukusolva. Lo Makaiva we-TV wayemo kwi-technology yabo but nje mina kwakuyi-creativity kubantu engangisondelene nabo. So ngase ngazipha lona igama lelo but ngase ngalibhala because if ulibhala lona alona lo Makaiva lo singisi ilo nje wezulu yabo engawucreator mina Makaiva. Makaiva. Awulizi kahle kodwa nje lezulu mfethu ngase ngizipha lona sure. So wena wasuvela uchoose ukusticka ku music ke? Umusic mfethu into engiqale 2019 yakho ngafe ngahlala I was born kaMashu but then ngase ngafuna grade 1 grade 2 ngashifta ngayohlala kaMakhuthu because umzali wahamba kaMashu yabo kwakumele ngihambe naye kwasala i-time ngala
So ngabuya 2019 ngangenza ugrade 10. Ngabuya 2019. So umusic wami uqala influencer igqom. Sure. Ngasho nje because ngalezi ayikhathi kwakudlala kwakusadume uDonkey Boy West Behave. Yeah, imotivation noma inspiration yokuthanda music ngayithanda lapho. Because nakhona umfowethu esahlala naye wangifaka igqom. Ya igqom lalikhona nale music. But mina ukufika kwami kwaMashu wangi-introduce more igqom. Abo indlela ayilalela ngaso. So ngase ngaba naleyo because ngalesa sikhathi ngangisawayindwe ivocal yakhe lo West Behave like Donkey Boy abo. Khona nami nganginalo into okubizwa ngoboy abo. So ngase ngaba nalento ukuthi at least angicreate elami igama then ngenza music wami abo. Ngase ngaqala lapho ukwenza music. But ngalesa sikhathi ngangisenza like efonini. Khona iFL Studio kwakusayifoni mobile ngalesa sikhathi. Yeah. So the process yakho music usasanda uqala but did your parents like support you but ekuqaleni kwawo bethu because ngangenza grade 10 kuyakuleka matric because ngikhumbula ukuthi ngifika matric there was a time where engathathelwa khona ifoni because isikhathi esiningi ngangingasazi unakhulu because most of the time ngihlezi ngisefonini like ngenza ama beats so ekhaya babona kwi distraction for me yabo so bayithatha ifoni for leso sikhathi sama exam yabo because ngaze ngaqala kahle hle ngabo 2021 yabo nakhona lento ngathini mfethu emakhaya akukho lula ukuthi mukhula ube umuntu ukuthi uzokwenza music yabo akekho ngathini most yabantu yabazali angisho kanjalo akukho ukuthi umzali uzothi okay wenza music because bayazi ku music inezinto ezenzakalana nanokuthi awulast isikhathi eside sometimes yabo so mina ukuthi ngenza music ngasho ukuthi kwakumele ngiyiprove yabo ukuthi okay ngoba ngenza music akuba ukuthi lo music somehow ungenisela imali yabo ukuthi ngikwazi ukuyiphilisa yabo so from lapho because nga 2023 mengikhumbula kahle la ngaqala khona ukwenza i-course but i-course yami yokuqala yayi performing arts like ngifundela uku-act yabo because ngangifisa ukwenza into engazi ukuthi umusic futhi uyakwazi ukwenza part time ake ngisho kanjalo uyakwazi ukwenza part time if wenze enye into yabo so ngangifuna into engizwazi ukuthi mengiyifundela izoba solid then mase ngi-add music because now music ne-performing arts kusayi part of ilo i-industry yabo eyodwa engasho ukuthi iyasebenzisana. So like for ukwenza music wakho vele sonke singabazi nama inspiration better about sibukela kuona lapho ngasho wena ukuthi umuphi lapho umuntu omresembleshayo ku music wakho. So okay so ngikuqala la because mina ngenza ngingasho ukuthi versatile ngenza ama genre ahlwela ngene lo muntu ofuna ukugxila kwinto eyodwa yabo as much as ngaqala ngegqom but ngahamba to a point ukuthi angenza ama beats egqomo kuphela yabo let me try something new ngase ngaqala ukwenza awe hip hop ekwenzeni kwami kwakuyinto yokuthi ngizowadayisela kulabo abafethu labo esikhula nabo yabo esikhula nabo nje ontanga bethu noma ngesawuthenga because abo sisayintwana but ozokusebenzisa mina kwami ukuthi ngishiye i-tag ukuthi noma umuntu ethanda ingoma ezothi tag okay ishawo elomjido beat yabo kwabe leyo nto so kwangenzeka ngalo ndlela ngifisa ngayo cause babe ngawathenga ama beats so ngase ngadecide ngathi cause ngangakaze ngicule like before yabo uma ngikhumbula kahle kwako 2021 lapho ngiqeda umatric ngase ngathi ake ngizame yabo if kuukuthi kuyabhaleka ngibhala and futhi ngizokwazi ukuyibona ukuthi hayi lento engibhalayo umsangano ngishiye fast yabo so ngase ngaqala lapho ukubhala kuyikona ukuthi phela ingoma yami yokuqala engayenza ngalezi ayikhathi ngangakayi release kahle but kwakuyingoma yothando mfethu yabo mina sayingane abo i-story ngihlezi ngisisho leso ngithi yona ngoma engaqala ngayo kuyenza ekwaba ingoma ekontanga bami engangijwayele nabo kwaba ingoma emnandi but futhi ehlekisa ubo umonza music into anti okay uyawenza nje yabo yeah so ngaqala lapho ngase ngenza hip hop kwafika amapiano okay ayesevele khona but from leso sikhathi ngase ngaqhubeka ke ufunda ama genre ahlukene because engikwaziyo ukwaproduce ipiano ihip hop negqom yeah so bahlukene abantu engasho ukuthi ngibuyela kubona because kwi hip hop nga inspiration engayithanda uSimamani yabo because nayo wontanga ngeke ngisho ukuthi ntanga bethu exactly but yabo ukubuyela kuyena uSimamani lo hip hop then ke kwigqom mfethu baningi ngababala nje baningi ngoGeneral Simamani
Donkey Boy with Behavior baningi mfethu yabo yeah so inspiration iningi Ngicela kakhulu. ukubuza mina. Okay. Le ngoma yokuqala lo yothando wayenza yabo yona. Le ngoma yokuqala yothando. Wawusajola ngiyathi. Yeah obvious Manje uhleli nje nenkoma nje eyokukhumbuza ukuthi wakwajola kwaphela kaBhlungu. Awuyisoli manje noma angisoli mfethu angiso ake ngithi for lesa sikhathi engangenza ngaso leyo ngoma le abokuyilalela manje cause indlebe zami seyikhule zafunda into eziningi yabo ngeke ngisho ukuthi iyabheda but ngalesa sikhathi yayinswempu yabo cause izinto ezazi kuleya ngoma kahle kwakukhuluma into eyingaphathi kumina lesa sikhathi engingasho ukuthi ngeke ngisho ukuthi intombazane engangizwana ngaso sikhathi mhlawumbe yangisiza but mhlawumbe ukuba kwi-relationship ikona ngisiza khona njengoba ngisho ingoma yokuqala engayibhala kwakuyothanda yabo from lapho ngase ngabhala ezinye-ke iy'ngoma ehlukene ey'nama-message ahlukene but ngingasho ukuthi angiyisoli angisho kanjalo angiyisoli mfethu angiyisoli ya Bubu ama-heartbreaks ayasiza sometimes because nami I have like a similar story towards ukuthi khona into engayiqala after i-heartbreak. Yeah sometimes mina ngithi mfethu noma ngithi indlela engakhuliswa ngayo ekhaya so yonke into inobuhle nobubi bayo yabo so akukho ukuthi into ukuthi ngeke ngiyenze because inobubi as much as inobubi but inobuhle bayo because mina akekho umzali ongakuvumela ukuthi ujole mina angisayingane futhi ngangathanda ukuthi ukujola kokuganga nje mfethu abo ukuthanda ukwenza izinto yabo egangile so ngayenza lonto but mina yangisebenzela cause ngisho ukuthi yona yangibringa like ku music lyrical ekubhaleni cause kwiqomo ngalesa sikhathi ngangakakalibhalela ama vocal kwakusa ukwenza ama beats yabo engasho ukuthi iyona yangifayela iplatform ukuthi ngasekhaya kube khona abantu abazi ukuthi ngenza music yeah ukhona umuntu okumanenjayo mhlawumbe kwamanje mfethu akekho and leyo nto uyiveza nje leyo nto ayingiphathi kahle ukuthi nanokuthi mina into engeke ngiyibuke okay let's say mina kuphela ekhaya wenza music nokuqala ukwenza music yabo so nabo ngeke ngibablame kakhulu because abazi lutho ngeindustry nemusic ukuthi music bawulalela yabo njengawo wonke ama household yabo but mina anginayo lo muntu engingasho ukuthi ngikhalela kuyena in terms of music mina ngicela ungisiza ngezinto nangokuthola lapha ama gigs nani anginayo leyo nto le yabo okuyinto engeke ngithi mengithule ngiyibuka ngisho ukuthi okay angikho that good yabo but ngiyazazi nginayo potential ukube mina bengomunye umuntu ngikwazi ukusiza noma kukhona umunye iversion yami umuntu oyiversion yami ongaphansi kwami bengam assist yabo ukuthi mina ngeke ngikwazi ukuthi angifuni ukuthi connection but nje mfethu izinto eziningi angizazi because ku music imina kuphela yabo even nangasekhaya abantu abenza music imina kuphela so nje ku rare ukuthi umuntu abe ne-interest i-music kwami abantu basanda ukuyithola manje because khona ngi-understand because isandla back then indlela ngenza ngathi ingoma sasingekho good then manje yabo singasho singi-improvile yabo lapho sungasho ukuthi iziphi ububuka nawe izinto su-improvile as u-producer of music bese ubone ukuthi now if someone angalalela music wami from back then till now abone ukuthi no lo mjida lo there's something ngingasho ukuthi mina mfethu ngisho like kwi-beats making yabo i-production yami ishintshile kakhulu manje ngicela yabo nayi manager yabo artist uzothi uzoyi-market again uchazelele alright mina into engingayisho ukuthi because mina even nami abo ngathini if uphethu ama standards akho usuwazi ukuthi asesingeni elingafani na before uyakwazi ukuthi kube khona izinto ozama ukuyikhala out njengokuthi elokishini khona umuntu ozothi ngifisa ukwenza ingoma yakho ngicela ukwenza ingoma nawe I mean yabo ngeke kube lula ukuthi okay woza ngingakwazi ukuthi like music wakho ungawazi at all yabo at least nginento njenge CV yabo let's say mina ngiya ku Asanda ngenza music kanje anginayo management yabo bengicela if uthola isikhathi yabo ungicheckela ama page yami ngimtshela ama details like ukulalela izinto engizenzayo nendlela engisebenzisana ngayo then from lapho if eyibona ipotential Asanda
then mhlampe kusengathatha ama-actions yabo from lapho, because nakhona khona umuntu athi umuntu wenza music yabo, kanti most of the time uyabhalelwa yena okwakho ukucula yabo. So Asanda usangasho ukuthi okay, ngiyakuzwa ukwenza ubeat, ngicela ufike uzongiqalela wona like from scratch yabo, uyiprove ukuthi uwena ngempela yini, because mina most of the time into engijwayele ukuyithola nginokuhlangana nabantu lese mhlambe kuleyo ndawo industry, mhlambe sihlangane sikhulume ngaleyo nto yabo, umuntu angibone as umuntu othulayo yabo, but if esebona umsebenzi wami kushintshe isikhathi esiningi uhlezi ethi umuntu wena lo, ngithi mina yimi yabo. Mina isikhathi esiningi hlezi ngiyibona njengomuntu ozamayo yabo, if yathi umuntu ephethe uNtswempu ngithi mina hayi bakhona abantu abantswempu, mina ngiyazama le ndlela engizama ngayo yabo. So nje mase kuthiwa okay manje ngiyayimarketa ku-Asanda ngenza music yabo, ngizokunika ama-details for i-page lami ngoba umuntu ongangimeneja futhi ngiyamdinga, ngifuna uqama manga yabo, because into engiyiboya ngazi ukuthi ngisebenzela like endaweni eyodwa ngiyiphambili yabo, because as much as ngenza music futhi into engiphatha kabuhlungu awukho music wami olapha ngaphandle ngathi mhlambe ngicela ku Spotify uyocheck awukho yabo, zonke like i-knowledge enye anginayo yabo. Music wami waziwe lo muntu engisuke ngisondelene nayo nalo engisenda via WhatsApp yabo, okuyinto engeke ngisho ukuthi professional like ukusenda music wakho via WhatsApp yabo. So nje mfethu ngaba into kanjalo, i-management ngiyacabanga ukuthi ingawenza umehluko omkhulu futhi ekufana naseyindaweni phela lapha ekudijwa khona vele, because mina mfethu ngumuntu oyimisele kakhulukazi umusic. Khona uma into akangitshela yona wathi if kuukuthi wenza into oyithandayo akukho lula ukuthi uyifeyile yabo. Ngabo mina mfethu ngangithatha uyongifundisa i-biology ngizoyifeyile because ayikho kumina yini biology now life science life science yabo. Abo nje ungibeka kuleyo nto nje mfethu ngizoyifeyile because umqondo wami vela awukho lapho yabo, but if ungibeka ku-production yakhona izinto engingazazi but ngafunda kuzona because i-passion ikhona yabo. Ngisho kanjalo phela vele into mfethu efanele ngabe uyayenza njengomuntu, into osuku passionate ngayenza ngothando. So when I choose music, music. Do you think it's going to work? Because manje nibaningi ngama-artist mfethu afuna ukupopa namanye yabona nje mfethu. Ngiyawuthanda umbuzo wakho. Ake ngithi mina mfethu anganoma into enzeka konke umuntu but for mina specifically yabo, ukuqala music bengikwenza nginalo uthando, but benginaleyo nto ukuthi futhi ngifisa ngathini, akekho umuntu ongafisi like ukuba famous yabo, like ukuduma nani ngalento asuke yenza, but kwaba khona isikhathi la engayitshela khona ukuthi manje ake ngiphume ekutheni ngifuna ukuba famous, lento ake ngiyenze ngothando yabo. So if ngiyenza ngothando nginakho lokho ukuthi angisayenzeli ukuthi manje imali or ifame yabo. If ifame kumele izoyifikela, but akuye kuba ukuthi lento engiyenza ngothando ngibe ukuthi izongibeka angithi uthe ku-DJ wenza igqomo igqomo lukena ngithi igqomo idombolo kumthayela yini. Mina ngiyenza idombolo nawo thayela thayela ngithi sound yakhe nithi ngiyayenza na mase acanga uchazelwa mina njengomuntu ongazi ukuthi what's the difference between uthayela nedombolo. Ngicela ukukuhlukanisela ngicela basekhaya phela evunukazi phela ngazi lokho phela ngicela ukukuhlukanisela ukuze kube lula. I-sound ka General Smamane uyamazi yabo, mase kuba i-sound ka Q, uyigqomo la Q. Okay, i-sound ya General Smamane phethu neya Q yayizihlukile yabo, because if ngizokuchazela ngama elements izokudida yabo, because mina amathatha ngichaza manje ngiyachaza ukuthi ama sample la abasebenzisayo yabo. Mengithi 808 yabo kuzobe enye 808 yini, because naka hip hop 808 balisebenzisa, but khona ubass ekuthiwa 808 like ukick yabo. If uzolalela isound ka lo ka Q nje phethe igqomo lakhe yabo, like amagogogo yonke lonto, mina ngazi ukuthi leyo nto refer ezothayela. Masikuba idombolo like mengithi uJealous Smamane nje phethe ngathi example e-right leyo, because i-most akekho ngamazi uSmamane yabo. Idombolo masikuba uthayela nami kuyinto engiyithandayo yabona, mostly bathi uthayela ile ngoma lezi aseyintatha, because if uzona nama bookings Q udlala late yabo, kancane uzobona uQ edlala emini, but nje udlala ngale khaza late
yabo abantu sebedla into zabo uthi awufuna ungena phakathi lapho Bazali njalo. Do you have a question? abantu So bese ufuna ukwazi bese ubani-ke ngoba usubalile o-General Smamane and Q, ubani onomresemble shot lapho music industry bethu ofisa ukufana naye? iqomba baningi bethu baningi kakhulu baningi engibuyela kubona baningi futhi engilalela imusic wabo Sicela siyibeke kahle. Alright. Top 5 yakho yeqomo. eqomba Uba. Between ama-upcoming nama-Ovega celebrities. ngikumix Yes. okay unumber 1 mfethu ngizone uSimamane General. uSimamane mfethu from since ngaqala ukumlalela abo mengithi if ngithi like 2019 ngiqala igqoma uSimamane ever since yazi mfethu there's a time where i-artists lenzo music like li blow up then kuthi uSimamane from mina ngenzeka ukuthi mhlawumbe akekho more kwi-media leyo ndlela but music wakho mfethu yohlezi on uyaphila umusic wamjida mfethu ngikhumbula kahle ngikhumbula kahle Ngidlula ngempela. uyaphila lamjida umusic wamjida mfethu Number 2 siyakuthi. okay ngithi uQ ya uQ Tyler uyangenzela kube uDanky Boy Westbehave kube mfethu baningi yazi number 3 kube iJimbo sana ukuthi mengithi iJimbo noma let's say uKing Lee because iJimbo noSimamane they were iJuke King Lee West5 West5 mfethu ngicela ukuphi uKnet S5 Knet. yeah ngicela ukuphi uKnet So sikhathi Knet. Wenze but Knet abanye. top 5 yami ya scheme nje leso ngazi ukuthi mufika nabakho nami ngiyazi ngibeka abami la ngiyeba ngidisappoint Yabona lo sekuqaleni nasekugcineni. So like tell me, but what is your biggest highlight ever since you started music? Yazi so performile endaweni bethu eyithenzile bethu. I-highlight yami mfethu kwamanje currently engisayitholile ise khona the concert le eba kaMashu Princess Magogo what you call lokunju inkasi le basemagogo 16 June inkasi ya la last year khona umshito ebengizwana nabe ngifunda naye esikoleni uThusipha uhlala naye kaMashu ka J ukaP yeah uyena umuntu owayethola islots kahle lapha and yabo into eyenzeka lapha mfethu abo if mekudale ukuthi nibe kuleyo ndawo ngicathi kusuke kudale because lapha mina ngangena slots lapha abo umuntu ene slots uyamjida abo ezodlala emini iDeep House abo ebusuku because asihamba noAmara ebusuku uAmara babezo perform ebusuku abo so ngalesi sikhathi ebusuku emini sayenza set eDeep House because ngihamba naye sadlala so 2 kwa right ebusuku usho ukuthi kudlala ihip hop ama-artist hip hop if i-artist liphuma kufana noma iphi genre abo so ngalesi sikhathi kwaphuma khona ama-artist ayiperforma nje lapha mfethu aqeda ukuperforma asuka abo ngothi nasisimile ayicela kwestage abo samile kanjalo usipha angidonsa angisibeke kwideck athi ngikhiphe USB ngidlala ingoma akekho njalo uthi adlale abo silandelwa la ngathini procedure indlela ongenwa ngayo safaka igqomo mesifaka igqomo i-crowd i-hype abo because usipha afaka ingoma yami i-crowd i-hype angisakhumbuli kwakuyiphi ingoma abo i-crowd i-hype cause igqoma ngithi like engekho kwi-procedure ngesikhathi kwakhona umuntu abamthumayo ukuthi azosikhuza ukuthi ubathenge nani abo mefika akusekho lula for yena ukuthi asikhiphe because the crowd is hype up vele abo sadlala le ngoma sadlala ezothuka athi wasimela abo sesisuka thina khoma lanto thina sayenza ngokuganga kwethu yabo sesisuka athi asingabusasuka sathi simala mekuphuma ama-artist siyangena sidlala igqoma abo ngisho ukuthi sase sithola lapho ilokho nje ayongena so yona event enkulu ngisathi ngiattendile
like sekungaqala kwenza music bekuyi last year 16 December. Yeah. Yeah, but it all so but yazi nawe futhi ukuthi as an artist futhi khona ezinye izinto ubonayo ukuthi nawe bayadlala ngawo Yeah. but sometimes maybe ngenzeka ukuthi imali or mhlawumbe abahloniphi isikhathi sakho Isikhathi, yeah, njenge-artist sure, futhi. sure. So can you tell me futhi ukuthi what is the biggest challenge that you have faced as a musician now futhi? Cause mina ama bookings atheni kahle if ngizokhuluma ngokucula like ukuperforma beside DJ cause i-DJ like ngiyifunde last year ama basic okudlala cause kulonyaka mangiyifunde esikoleni. So angakabi naleyo platform yokuthi mhlawumbe yokuthola ama bookings nani cause ngisaphatha ofilo ukufunda nani. So regarding ile ama performance cause ngenze ne hip hop, there was a time where ngingasho sasibookiwe because lapho sasiceliwe just ukuzonandisa yabo sabhukwa washo bacela sifike nani okay kwakuzobile leyo mali nje leyo ukuthi yabo ngikwazi ukuhlafuna nanesikhathi senu yabo safika ke laphana cause kwakumele si request ukuya laphana if ngikhumula kahle sasohamba no Amar yabo kwakumele si request kanti nganginenye indlela eyayikhona eyayibalekile nje iseceleni family matter yabo. So ngase ngacela ekhaya bathi hayi angihambe ngiye lapho yabo. Last minute thing ekuseni sesigibele sirequestile sisendleleni bavele bazosikhansela yabo. Lapho bekumele ngiye kwenye indawo yabo. So lapha ngabona ukusikhansela kwethu akufananga njengomuntu ozoshaya sekwenzeka into kanje na sicela uxolisa nani kwavele athi hayi ningabuseza yabo. Just like that bathi hayi ningabuseza yabo. Mase siyabuza ukuthi hawu ngobani abasasiphendula yabo sasale sesiyekayo. Awufilanga nje disrespected kuleyo process sebekutshelile nje ukuthi iyona phethe into yasiphatha abhlungu le yabo cause yabo as ama upcoming artists ukuthola izinto ezikanje even if awukhokhela yabo just i-exposure phethe ukuthi ube out there ule kuyiverse yabo cause usuke khona umuntu lapho ongakubona ethanda into yenzayo even though uze kuleyo event ungakhokheliwe yabo. So into yasiphatha abhlungu izinto ekanjalo zenzeka vele sure. But into yasiphatha abhlungu ukuthi ngingabana ukuthi mhlawumbe ngoba vele sama upcoming artists yabo ngiyaleka asikho isidingo sokuthi ayichaze kuthini yabo akhohle ukuthi umuntu nathi as sama upcoming artists we builder i-brand yabo. Awukwazi ukuthi ungangibi not even for umuntu oyi-artist akukwazi ukuthi fethi ngithi ngacela ukuthi ucela uzongisiza something then out of the blue sengithi mina ungiza ngisakuchazela ungakuhloniphi lokho yabo ungakuhloniphi lokho okuye ukuthi i-respect ngiye ngithi mina ayihambi ngeminyaka fethu abakudingi ukuthi ube mdala uthole i-respect ukuhloniphana nje futhi kubalekile yeah. No, yazi babendake kahle ngamanye amazwi bengafuna ukuthuka ehlamba kodwa khona they did that. Awusichaze futhi ngeJesus Shembe Peace njalo. Ayitoko ukuthi yakhulu wena Ngifuna ukubona phela futhi. Hayi futhi ifoto yeah. Awutshengise nawo abalandeli bakho futhi ifoto futhi. The Shembe Peace. Kube kanje futhi. Photo fight. Awusichazele nge-photo fight, so what's happening there? But ifoto umuntu oyiNazaretha uzoyi-understand yabo but for abangazi ngingayifanisa njenge-Rosana yabo i-Rosana. So mina le ekhaya wonke umuntu unayo ekhaya le mina yokuthi if like ngihamba noma ithi yakhe kukwena yabo if ufile ngathi ungaligqoka but mina ekhaya cause ekhaya ka certain lama zamaNazaretha yabo. So gogo wangitshela ukuthi if uhamba ngathi ungaligqoka yabo ngase ngaba naleyo nto ukuthi iphethe eThekwini ziningi izinto ezenzakalayo at least mengigqokile angisho ukuthi khona izinto engezenzeka but at least mengigqokile ngiyazi ukuthi ngisafe yabo cause inkolelo engikholele kuyona leyo kuyesontweni nani yabo yeah. Ngaphela kubalekile vele as umuntu vele to have something to believe in. Sure. Ngibe wrong ngombuzo sine nathi how asana oh i-photo fight iyona igama layo vele ifoto ifoto yeah ifoto it's on his fight yeah whatever attacks him goes back protection it's protection against all odds everywhere he goes
Nange kubiza ngokuhedede manje. Akusakuzothi phela yasheva mina bengazi mfethu yabo. And now you know in Now I know mfethu. Futhi ngincanywe yazi mfethu inkolelo kaShemba ngazi indaba mfethu. Dawe abantu berespectana ngayo futhi. Iyonto ebalekile le. Mfethu. But asikho lapho. What do you think ngale situation yasese Aleka wena? Would you do that wena? Uyi artist. Dog. Ish. Hey, abo ukhuluma iqiniso mfethu. Leya podcast angiyazi kahle hle abo. But most lokho nje because iyavela ku FYP wami ku TikTok. Most lapha ama video engiye ngihlala bezane nawo. Basuke behleka like ngama situations yabo engingazi ukuthi kusuka ama situations a personal kwesisikhathi noma kanjani but most nje kusuke kwinto kanjalo. Hey mina for leso sinyathelo mfethu ngangingasatha. Ngangingasatha because mfethu wayiqinisile if uthi awunayo right ukubiza umuntu ngedowngrade. Vele phela. Awunayo. Leyo nto ivezwa ungamhloniphi omunye umuntu. Especially futhi umuntu wesifazane yazi into abantu besifazane la South Africa kakhulu yabo yayiveza ungamhloniphi futhi ke yayibheda futhi nangendlela nje imena mfethu yabo indlela eyafika ngayo kubona mfethu yabo but so like can you tell me mfethu ukuthi what is your take on the current state of music when ukubona mfethu because everyone seems like is getting a platform manje mfethu yabo ubone mfethu ama artists not like sekuzogcila kwi hip hop kuphela sekuzogcila sekunama ama genre mfethu likompo kanjalo wena ucabangani nge-current state of music industry manje? Ilikompo engayazi lo ishow but umusic nje mfethu mina ngifile ngathi usezingeni le right nje manje because abo ngathini mina indlela ebengibuka ngayo from last year usuzophela kuza manje kuye kwaba khona isikhathi se hip hop abo isikhathi hip hop la bekuyile pandemic leyo simamane othoni nani ukuqhamuka kwabo abo kwaba yileyo nto Tony Diamond no simamane kwaba yileyo nto leyo ukuthi okay hip hop ioni okay kid abo ama artists nyahlukile abo sekuza futhi ko December lapha indlela buya negqomo yabo so nipiano nendawo ngifile ngathi nje mfethu they are able to coexist basebenzisana kahle umusic nje ngingasho ukuthi usezingeni le right currently indlela ekwenzeka ngayo yabo kunaleyo hype ukuthi okay kune hip hop manje igqomo manje yabo ipiano basebenzisana ngcono ngoba vele now you are a person who is tapped in ngibuza nami ngoba ngiyabona sure uyawazi music yabo but so like what do you think about ama producers becoming the main artist mfethu yabona ububuka mfethu o Kabza the Small mfethu but kunama vocalist mfethu acula lapha kodwa ubona they don't get the type of shine for Maphorisa kanje for Maphorisa njani angiyadidela mfethu leyanto mfethu mina ngiyithi right yabo nami into engiye ngisho ukuthi ngingayenza ngithi manje nakho sengiqala ukufunda i-DJ yabo so ngeke ngisho ukuthi ngoba ngizofunda i-DJ sengizoyenza ukuproduce yabo because lanto imali uyithola ngendlela ehlukene because as much as senze music kunama bills akhokhelwayo at the same time so ukuthola zonke lezi zinto ngokuthi okay uya DJya because ukudJya mina ngangibuye ngithatha ngokuthi yona ndlela engakwazi ukuyipromote music wami since ingenayo management yabo ngakwazi ukupromote from lapho yabo kubuthi okay ngiya release music but if ngiyadlala lezo ngoma ezipopular efuna abantu phinde ngithi nizami kancane lakho kuyivesa but ngifuna ukubuza but like indaba bethu abantu baseThekwini bethanda kanje igqom specifically because when I go nje bethu amalokishini ahlukene bethu they love nje ngalokumzimba ncane khona le bheka yasisinqawile ile ngiyayibona le yamashongo I'm not sure igama layo bethu angaka iphuma kwiVatel qiniselwa sana I'm not sure igama layo but nje iyona bheke ngiyibona ukuthi ilandela after Vatel yabo I'm not saying amasha bayashasha abo
I'm not saying ivathela phethi isiyohlezi leyo bhenge khona yabo ukuthi phela ngathini ivathela le ama Cape Master yeah yabo nakhona qinisela ilo asani isuka kuyona ya igqom mfethu elaseThekwini yabo ngisho kanjalo kufanele bayi hype kanje elaseThekwini yabo But ngayiqeda igroove without playing any gqom music ubuka wena. Ayi akwazi dog. Mina ngi-understand ukuthi eGold bayilalela kanjani i-piano like nakho likhona. Kodwa bangakwenza lokho ukuthi kube ipiano khona angifuni ukuthi ipiano la khona but Muslim artists amapiano aseGoli yabo so ngiyakholela ukuthi mhlambe bangayenza mhlambe into ya like busuku bonke kube uthi ipiano because namapiano akhona phethu asho ngenye indlela ongabona ukuthi kungaze kuse la ngidansa yabo akona yilawa asoulful kuphela yabo khona nje nalawa show kuyakhulwe ngama artistic abawenzayo yabo so nje phethu igqom phethu uthi phethu yabo into umuntu uthando la sometimes mina ngikwazi express uthando lami for igqom but ngiyazi ukuthi likhona yabo because yabo ngiyengibona ukuthi awoma sengidlale ngempela nginokwenza izinto eziweird dog yabo like mengilalele so manje ngizobamba ikhanda inqondo ngathi iyangihambela phethu yabo like nanokuthi lapha mina ngiyi-production kakhulu yabo ngiyi-production kakhulu yabo yonke into esuyikhala kuyona like ikhanda lami isuka ithi ukuthi okay ufakeni kule ngoma yabo khonani like yabo ama-sample awasebenzisile yabo kuba yilokho nje yes. So when ucabanga ukuthi like how will people resonate with your music because abantu bane different style of music abantu abarelate kuyona music wabo specifically ngoba dusho nje oCuba benza when ubucabanga yipi nje into abantu abangakupoint out ngabe ethi MacGyver ke lesimlalele manje yabo kwamanje I'm not sure yabo ingakho njengoba kade ngiphendula umbuzo wasine ukuthi ngenza liphi igqom yabo ghost yabona uyangazi yabo xolo yabo la ku ghost ngibathe ngibuza phethu mina ngenza idombolo negqom abantu bathanda igqom elihlukile yabo ngenza idombolo kube igqom khona nale emotional but angifuni ukuthi ile low Mr Tell yabo cause mina abo indlela engiproducer ngayo manje ngifeel like ngenza igqom like raw le idombolo then mase ngiqedile like ukwenza sengazi ukuthi okay lapha abe ingoma ephelele then mase ngi-add lawo ama melodies lawa azwenza ingoma ukuthi kube ngathi inokuba soulful labo amapiano like let's say iParty Island igqom kodwa futhi inaleyo portion uzu ukuthi yabo nami senginokuthatha leso style leso yabo because if ubuka isona style manje okushawa ngaligqom yabo indlela okwenziwa ngayo yabo okuyinto engingasho ukuthi for umuntu oyi-artist if uyi-artist nomelala igqom uyafunda phethu ukuthi uyijwayeze ukuthi ukushintshe like isandla if ubona ukuthi most ama-artists igqom aselishaya ngale ndlela le nawe kuyakuphoqa ukuthi u-adjust kulona because if kakhulukazi futhi li-hype kubantu yabo kuyona into edume kakhulu ngaleso sikhathi Ghosty, any question? Yeah, MacGyver. MacGyver ngicela bandla mina ukubuza ukuthi if wena ngingathiwa ngikunikeza u-DJ Leg ngikunikeze uDanke Boy who would you choose to collaborate naye la within the song? Ngingathi uDJ Leg yabo because igqom la DJ Leg luthayela yabo for lapho indlela engacollaborate ngayo ngafisa uku-add ama vocals yabo because kwigqom angithi eqeni bekuyi like production kuphela ama beats so ngokuhamba kwesikhathi ngagcina ngifaka ama vocals yabo like kuba ukuthi igqom liyacula yabo khona lelo beat kuphela but nelo culo so mhlawumbe mase kuthiwa kuyenzeka ngisebenzisana noLex kungaba uku-add ama vocals yabo because nami kwigqom lami eluthayela most linama vocal yabo
wena ngokubona kwakho cause sithi nawe usayi Coming artist. upcoming artist. Yeah. Uma ubona nalaba abanye upcoming artists nawe ngibona ukuthi niyasizana nanoma mhlambe kuwe ukuthi umuntu uyakwazi mhlambe nje uthande lokho kanjani okufuna. Basebenzisana futhi abafethu ngifuna uqamanga. Basebenzisana like ama upcoming artists yabo basebenzisana but ikhona lokho ukuthi mhlawumbe ufisa ukusebenzisana nomuntu angafise nokusebenzisana naye ngaphandle kwesizathu yabo unga-understand ukuthi ngobani yabo. So into enkanjalo mina if ngithiwa kuleyo situation mina mfethu not say uncenga ngikwazi yabo but if ngizovela umuntu ngiyavela ngenza isipanish kanje bengathanda ukusebenzisana nawe. If kuthi uthi no okay ngiyawuthatha no ngiyahlehla yabo. But if kuthi sekuyenzeka ukuthi mina mhlambe sengifika kule level ukuthi mhlawumbe sengiyakureach to a point ukuthi senginokudlula usuzobuya for a fixture nami ngizo return ifavor mfethu ngizohlela. So uthini sithini story 4.0 story sonke mfethu siyashisa story nje awume ngithi story ishawe kakhulu ya ngoma le mfethu yabo ukuthi abo into trick ngayo simamane la vocals angikwazi wathathaphi abo la vocals akhe wa-edda kuleza ingoma angikwazi mfethu uyithathaphi because khona vocal onokuwezwa kwenye ingoma yabo uphinde uwezwe nakuletho mhlawumbe umuntu udetect itempo yabo if ngisho njalo ngisho ukuthini enye mhlawumbe uzoyizwa abo if ukwi-production uzoyizwa yabo ukuthi vocal afanayo but sothi lo ikwi-high notes lo wayipitch awenze ngathi i-bass yabo but nje mfethu ya basebenzisana abafethu angisho kanjalo basebenzisana kubalekile collaboration as ama artist mfethu. So what can you look out for this year mfethu? Thini into mfethu lo nyaka mfethu? For lo nyaka cause njengoba ngiye ngasho before ukuthi awukho music come out there but ngine-album khona i-album engizoyidropa ukuthi I'm not sure but it's either before end of April or qala lenyanga lelandelayo yabo khona i-album ekade ngisebenza kuyona into esangilendile uqedela ukukhokhela lezi zinto lezo distribute ya distribute ingoma ya yona into esele leyo but i-album yona isi-ready yabo abajwayelene nami okuma social media singebe ngabathi kubudget khona i-album ezayo yabo igama layo Now Never by MacGyver inengoma ezu-14 yeah zo-14 es-14 ilo i-bonus track yeah yona i-bonus track as cause khona umjida wami im-hosted like i-birthday celebration yabo so leyo ngoma le i-bonus ingayenza as i-birthday present yakhe yabo ukuthi like ayibhaliwe igama lakhe but specifically ngangiyenzela like yena yabo cause umjida engijwayelene naye kakhulu yeah. Why specifically yena nje indaba wasebe special kanje empeleni yakho? Ulo ubra wami la mfethu ubra wami nanokuthi mhla 5 njengoba ngisho ube host event ya i-birthday celebration yakhe bezala ngoMarch but kwangenze ukuthi senze ngoMarch because besifuna ukuthola kusavalwe ikole yeah bese siyabonga kakhulu mfethu MacGyver for pulling through mfethu. Bonga mina Too much information nosinobe sefuna ukubhala cabanga umbone because social media platform for Instagram MacGyver RSA uhlangene _Durban TikTok MacGyver RSA _Durban Facebook usibonelo MacGyver RSA yeah but how much for collaboration batshela ngiyahlala ama DM la bafethu siyabonga kakhulu bafethu for watching the show till the end bafethu. Yeah, this is the Flu Podcast. Don't forget to like, subscribe, comment, bafethu neshothi nifunani bafethu. Follow the boy bafethu and follow isho wonke nje ama social media platform akwe Flu Podcast bafethu. Siyabonga isupport yenu soqhubeka sinilethela abantu abane information nje MacGyver bafethu. Very special human being bafethu nomoya wakhe ngiyawuza bafethu uthi he's in the right place bafethu. Shout out to Snare, shout out to Nceba, shout out to Asanda. The ghost. Shout out to Landi bafethu for pulling through. Shout out to Now Popile bafethu and the whole team. Siyabonga kakhulu bafethu. Sacela shaya izandla. Done.